Ceo život sam pokušavala da se uklopim i da me prihvate, da budem dovoljno dobra. Bila sam najbolja, toliko da sam potiskivala sebe i da sam se jednog dana probudila sa 30 godina, nisam znala šta volim, koja mi je omiljena klupa, sve sam radila što su drugi hteli. Znaš, ono kako treba, strpljiva, nasmejana, razumna, ona koja sve može, koja ne diže glas, da slučajno ne traži previše, da se ne zameri i da sve drži pod kontrolom. Svima si dobra, a duboko u sebi si tako umorna od sebe, umorna da budeš ona koja popušta, ona koja drži prostor svima osim sebi. Zaboravila si da budeš živa. Tako da dobro mi došla u novu epizodu podcasta Autentične, mesta gdje se sećamo da budemo svoje. Ovo je 21. epizoda ovog serijala i jako sam ponosna na svaku od njih. I želim da ti kažem odmah na početku da niko i ništa s polja ne određuje kako se ti osjećaš. I znam da od malih nogu učimo da budemo poslušne, da je sve tada bilo dobro, da ne pravimo probleme, da se prilagođavamo, da znaš i osjetiš prostoriju, da znaš šta svako oko tebe treba, čak i pre nego što kažu. I tako već od detinjstva izgubiš sebe i odrasteš u ženu koja osjeća tuđe potrebe, glasnije od svojih. Ženu koja stalno popravi atmosferu, koja zna sve da smiri, razume, izgladi, ali ne zna ono najvažnije, pitati sebe šta ja zaista trebam. Ta dobra devojčica je u svakoj od nas. Ona ne voli konflikt, jer svaki konflikt povezuje sa gubitkom ljubavi i svaki put kad kažemo sebi nije bitno, iako ti jeste, neko drugi preuzima volan. Taj tvoj mood biti dobra bio je tvoj način da ostaneš voljena, prihvaćena, sigurna, šta god. To je bio tvoj način preživljavanja, ali sada si odrasla i isti taj mehanizam te uči. Jer svaka tvoja dobrota koja dolazi iz straha nije ljubav, već je maska. Žao mi je što ti rušim, Sneška, ali to je maska koja te odvaja od istine od tebi. I kad prestaneš da budeš dobra, ti ne postaješ loša, postaješ svoja, postaješ stvarna. Jer emocionalna zrelost znači ja preuzimam odgovornost za sebe. Ti si ta koja bira svoje reakcije, svoje misli, emocije, čak i kada ti se to čini nemogućim. Zrelost nije savršenstvo, već svesnost da uvek imaš izbor. Ne postoji oni su me naljutili, postoji izabrala sam da budem ljuta. Tvoja emocija nije ničije tuđe delo, to je isključivo tvoje. Ti biraš da li ćeš reagovati iz zrelosti ili iz automatizma. Onog trenutka kada osvetiš sve što ti govorim, osvestiš, vraćaš sebi moć. Kada ti prebacuješ odgovornost, ti se odričeš svoje moći, ti bukvalno svoju moć stavljaš nekome drugome u ruke. Kad kažeš, na primjer, on me je naljutio, ti nesvjesno daješ kontrolu nad sobom nekom drugom. A zapravo niko nije odgovoran za tvoje emocije osim tebe. I ajde da vidimo šta znači ta zrelost. To ne znači da si uvek mirna, nego da znaš kada si odlutala od puta kojem ideš. I bit će možda dana kada ćeš izgubiti strpljenje, vikati, pasti u impuls i to je u redu. Zrelost je trenutak kad to prepoznaš i svesno se vratiš sebi. Recimo, ako si roditelj, meni je roditeljstvo i odnosi bili najveće ogledalo moje unutrašnje regulacije. Deca, partner, posao ne stvaraju tvoj stres. Samo pokazuju gde ga nosiš. I svaki put kad reaguješ impulsivno, to je poziv da pogledaš šta u meni ovo aktivira. Jer kad ti uspeš da se samo regulišeš, to je tvoj temelj lakoće. Ne možeš se smiriti ako nisi naspavana, nahranjena i odmorna. Moraš da budeš u dobrom stanju kako bi mogla da se samo regulišeš. A kada nemaš neku energizaciju, mnogo lakše
sklizneš u emocionalnu nezrelost. Naš briga o sebi je preduslov za tvoju emocionalnu stabilnost. Ja znaš i sama da sam negde pričala da misli stvaraju emocije, da emocije stvaraju reakciju i kada uhvatiš sebe u negativnoj emociji, negde se zastani i pitaj koju misao sada biram. Ako imaš vremena, prođi coaching sa sobom na papiru, vidi šta ti je potrebno da promeniš misao. Kada promeniš misao, ti ćeš promeniti osjećaj, ton, reakciju i energiju. I tu se vraća tvoja moć koja ti je najvažnija. Ili jednostavno promeni posturu tela. Isto vrlo praktično. I ne tražim uvek da budeš u svojoj moći, dovoljno je da znaš da je imaš. Biće dana možda kad svesno biraš da se ljutiš, da si iscrpljena, da ti je teško i to je sve okej. Ali svaki put kad znaš da biraš, ti više nisi žrtva, živiš svoj život, ti si glavni lik svog života i to je ono najvažnije. Jer kad shvatiš da je emocionalna zrelost jednak unutrašnji mir, tada ćeš prestati da očekuješ da se drugi promene i počet ćeš menjati način na koji reaguješ i tada dolazi tvoja lakoća, zahvalnost i osjećat ćeš se slobodno. To je mnogo lep osjećaj. Mislim da je najlepši na svetu. Meni je sloboda jedna od prvih 5 vrednosti. Jer, znaš kako, autentična žena ne pokušava biti laka za voleti. Ona zna da njena vrednost ne zavisi od toga da se svima sviđa. Ona ne balansira između tuđih očekivanja i svog mira. Jer negde ako mi znamo, ne možemo biti mirne i svima po volji u isto vreme. Naša istina možda neće uvijek biti nežna, ali će biti čista. I to je bukvalno najveći dar koji možeš sebi dati. I kada prestaneš ugađati drugima, počinješ se sećati šta voliš, šta ti prija, šta te uzbuđuje. Počinješ davati svom istinskom glasu nenaučenom. Daješ mu moć da priča. Ja iskreno verujem da svaka žena u jednom trenutku mora prestati da pokušava da bude sve drugima, da bi ponovo postala ono najvažnije sebi. I verovatno će biti trenutaka kada ćeš osjećati krivicu jer naučena si da budeš dobra žena, dobra devojčica koja je uvek tu za druge. Ali znaš šta, ti nisi ovdje da budeš dobra, ti si ovdje da budeš živa i da budeš svoja. I kad prestaneš pokušavati budeš dobra, prestaješ da preživljavaš, počinješ da dišeš, da osjećaš, da živiš sebe, ne kao projekat, nego kao istinu. I možda će te neki ljudi zvati drugačijom, hladnom, teškom, ali ti ćeš znati da si prvi put u životu svoja. Svoja i autentična. I to je ono najvažnije. To je osjećaj sa kojim ti ležeš u krevetu uveče. Ako te je ova epizoda dotakla, možda si se prepoznala u onoj devojčici koja je samo želela bude voljena. Podeli je sa ženom koja se isto tako osjeća. Možda joj baš danas treba podsjetnik da ne mora biti dobra da bi bila vredna, da ne mora da ugađa da bi bila voljena i da ne mora da glumi da bi bila prihvaćena. Preplati se na Autentična podcast, mesto gde biramo istinu umjesto uloge, slobodu umjesto savršenstva i sebe umjesto drugih. Vidimo se u sljedećoj epizodi.